barongko. Itu dari kata barokah. Itu bahasa Arab. Tapi lilatai di makado makadaki barongko. Padahal dia bahasa Arab dari kata barokah. Barakah. Ini yang orang tidak pahami, Pak. Makadaki apam. Disebutnya apa toh? Mereka Pak Belu kalau oye. Itu dari kata afwan. Itu bahasa Arab. Afwan. Barokah. Makadaki tidi katiri salah. Tania katiri salah. Al katiri sholah. Makadami di katiri salah. Yang pa itu di salah-salah. Itu sebenarnya ia rositongan nabu itu asanna bepae itu tau panrita malengi nasabak mancaji pat dongengi sehingga konandre tauwe mancaji baraka mandre burongo barakah mak baraka itu makadaki suwalla dari kata subhanallah makanya ikemmo najaji makadai katiri mandi itu al katiri mindin. Itu semua bahasa Arab. Cuma ini nasabak lemak koniro lilata makado. Namo aka ada dega sasa manang. Kada ha kalle halompo ha manang. Tapi makanya mo ini maga payaro makada ijazul jilatil ardu jiljalaha. Makada mo ke di izazul zilatil ardu zilzalaha. Angkalalo kampo deh nak ada izazul makadanya ijazul jilatil ardu jiljalaha. Jadi makiro. Jadi iya agak gawe tania tahu biasa. Makito magana magana al katiri as-shalah. Situ ampai katiri salah sokko yawana itu sholat dan zakat. Sokko dari kata zakat. Puluk itu. Jadi ini ilmu sebenarnya nalengi tau pandriteriolo na pakai sengi sinin na andre-andrena supaya ada nilai berkah di dalamnya. Cuma ini nasabak mabela nih andre bama ni deni paham. Isamo katu andre biasa macaca agak sana pasok. Pasok itu dari kata pasolli li rabbika wanhar. Itu makanya itu macaca mendre. Itu pada kubana masih itu pesan itu. Posolli makanya ia ke masjid tua titai pengatakna telus susut tuh di atas kemudian turun sedikit kemudian turun lagi pede lebih pede malabai tapi makalat tasamanang magina telus susung Islam iman dan ihsan itu jadi mudah dideteksi cuma maga ini betongan ya dia namun dia yang rebama nih tanyana urusang tapi ketika dikaji ya tu ampai namu tu berra pak agai di makadaki dua mitu ko tanya berra makade berra tapi iya ko namporang itu makade berra iya ko nanreina nasi makade berra si salah tu magi nakada berra itu dari kata birrul walidain makanya kong katau mapak boti nampori berra anak nandero polewe nasabak magai iyaro carom manituna maka de birrul walidain mammangi bagi na turu lori dua tau pajajian itu doa. Tapi orang salahkan tau ya kona pahang itu Pak luar biasa ya dia tuh ampai tau pandriterio lo luar biasa itu ilmunya cuma di itu anak mondre makoni macam mandre mapasalah ini magai nasabak dia mengislamkan semua makanan karena itu tahap ketiga dalam Islam pembuktian dengan benda dan itu Rasulullah contoh langsung dari Nabi mereka taneki pak dia pak kalau menemuki okoto angka gasan na bangku lampeta talek gas bangku lampeta makadami pak bela to payak bela kami Aling nyasang sulpikar. Aling nyasang nasabaya ro bangkungnya na pakai Nabi tamamusu bangkungnya na pakai Sayyidina Ali mamusu na lemana ngasang nasabak nanggai dia adalah makhluk Allah yang juga bersikir kasih nama. Akhir tapi ya tidak biasa bangkuta. Ya mitu ko bangkuta dulu nasang.
gecong. Gitu. Makom itu asan na minasaba malambay makosan na ako. Itulah yang banyak. Cuma mega mi tahu na salah pahami. Jadi ini tahapan Islam. Makanya komelo ki pahami selangnya secara kafa, tidak secara amalia saja. Aja nak ada sampaja panapayasa salade. Namunya tu tanat-tanangnya na pakiasa mana to? Nale mana tu asang? Yan na tu ampay mega aga-aga na patama. Mamaulu ite patama ni burak luka patama niya. Nasaba itu semua nilai. Ang kamanang. Pada mi itu minungnya pak. Jadi minum biasa cica mitong karena selesai. Tapi ya kau minum itu mak bismillah napa minum. Cicang. Napa nabaca alhamdulillah. Napa si mak bismillah napa si minum. Napa nabaca alhamdulillah. Napa si mak bismillah napa minum. Napa nabaca alhamdulillah. Tak cica mana na tago. Napa tungkakang. Magampa memang. Tapi agak berakana. Siapa yang melakukan itu. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka selama air itu ada di dalam perutnya, maka dia terjaga untuk tidak melakukan maksiat. Itu berakak dan minumnya sesuai yang diajarkan Nabi. Maka dia nade natamamu patung kaki bismillah siba alhamdu. Nabantu ko nade mu mapiga anu masalah. Itu ilmu-ilmu agama yang diajarkan para ulama. Jadi dia apa ibu. Madari katu makada. Aja talupai wiya tau pandrita mananghe. Nade atasal laki ni tanya iye. Naya miya pasal lagi tau matotta. Ito matotta na nasabari ya kini. Makanya itu Tanggaron, Kalimantan, mapamulai itu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Kan natamay manang itu. Ya kopole yung panda Datuk Ribandang. Itu yang mengislamkan Raja Goa. Kemudian masuk muridnya. Dia bawa ke Makadami Sayyid Hashim, tapi dipanggil dengan tunggal palanggang. Nasaba unta mi napake aksana lumba-lumba napake latu Kalimantan. Jadi lumba-lumba mi palatu Kalimantan. Nasi lumba-lumba ini pate ke Tasik. Di situ yang mengislamkan napasallang yogi. Jadi itu raja anak kute apa Hindu yang pertama kebawanya itu Ogi. Itu ampai narubah sana. Mancaji Tanggarong. Tanggarong itu bicarogi mancaji Tanggana Arunge. Itu artinya silsilah kerajaan. Itu. Cuma mana Pak bicarogi minta we. Makanya saya itu babu ko tamak aku si dekampo talumi waku tenang. Kega masjid mana masjid tua. Mana orang yang pertama membawa Islam ke sini. Kemudian mana ulama yang masih menjaga kekhasan ilmu-ilmu ulama dulu di sini. Yang itu tadi siapa? Kong kamakada ka koroy atau pandrita riolo, na tulawi mak guru. Aku tanah-tanah. Kong makada iya patama isalange wali. Dia na mungkin patama salang ko to katanya wali. Kaki buru na dan itu terpelihara. Dia na tulo mangilong-ilong ko kiburu lomi baca Fatihah atau membaca tahlil kemudian miloki baraka kupong Allah Taala. Pong talingak kasih baraka pada baraka angkai talingnya tau pandrita. Begitu saja. Itu namanya tawassul. Ya biko makadaki opo nganu jadi masalah. Pak ya namanya di neneta. Pura na pak botingan ana lo na pasyara kuburu. Apo na lo na pasyara kuburu. Dia pernah dapi kiburu na kagora-gora. Nah saya kena po mo pre pak botinge. Aja mo ke aja masokang aja mula saya. Mana ka tau mate menre makke apo na. Yan na na mega. Mega ni na tamay sandro. Ako nito sitongan na. Dari situ sitongan na. Soko patan rupay pak puluh kumanam itu. Di gitu nakada soko. Makadami sakka. Ya kode nakada sakka. Dari kata suku. Suku ni kapatan rupay. Magi ng kamaridi. Matan na yali warna kudara. Mana yung meropay. Bolo putih calak maridi. Celak mewakili api. Maridi mewakili angin. Padahal dia hanya maridi angin. Tapi ia mironi sapauro nasa maridi. Putewe. Ia natu mewakili wae. Bolongnya wakili tanah. Ia rawata. Kaleka puluh komati uri pancaji. Puluh komati api. Puluh komati anginnya wae. Si bawa batongan. Ia tu sokoy. Alemu je tu. Ia tu apa ia matotu. Alipu tatong. Haroko. Mim sujud. Dal tudang. Maka dia okina Ahmad. Niga yaro Ahmad Nur Muhammad.
Ya ko tatong makada lipu, sipa na apiat tatong, sipa na ngingeroko, sipa na wae suju, sipa na tanat tudang. Yan na to makada Ahmad, ya mato sampajan. Apa ya sampajangnya tato rokok suju tudang, Ahmad okina, ya sange Ahmad Nuru Muhammad. Ya na to makada ya sange Nuru Muhammad, ya na ro pamulangi pancaji. Jadi ya mato sampaja, ya mato watakali, ya mato Nuru Muhammad, ya mato kutu malino. Ya na tiasa pahangnya selangange, aja na alemu bawa tapi sinin na alange. Makiro, tapi marajiku ya romi tata, malah saulu imatu. Kayaknya saya tidak terlalu bahas terlalu jauh. Kau miro monro babu. Jadi siang kamanang iya tuh. Kau itu Nuru Muhammad pamulangi pancaji. Yan itu ampe to matatario maponco bacana ko may matana tu salawa mi. Melo iminung salawa mi na pake din malampe bacana pa de meto na mega baca na pala. Anak mon rito man to pa masikolara ni mega ni na pala. Metama masigi Allahumma aftah li abwaaba rahmatika. Melo imasu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Melo imatin ro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi to matot na pala ga. Kade na pala ito? Iya ni Pak Guru. Nasa dua na mo baca. Ya kode mau bismillah salawat bawa no. Kode mau bismillah salawat na. Mematin ro bismillahirrahmanirrahim. Moto alhamdulillah. Meta masih ke bismillah. Apa dia kana pala lian na? Maka to pandita daripada kamu baca. Tama bahmo. Aya na tu nang kayasa doa khusus sangka doa umum. Ya tu nalai Pak Bura salawat mi. Magai nabaca wami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Na panawarung ko pala liman na angkat tu na Pak bicarogi Nuru Muhammad makbura po Allah Ta'ala barakaki. Maka itu cocok ni. Dia na salah. Dia na salah ro. Bicarogi mi. Maka dia nang kagaga na nabita buray bi paja tu. Ya ko po Allah Ta'ala na barakaki selesai persoalan. Itu. Jadi dia nama lampe bacana, tapi itarima dona nasabak dia na Pak Baliang. Yo po nak mondre Pak Baliang ina mo maka lampe dona dia tu nitarima. Ke makiro. Jadi polo kiro. Ina tu nak ada guru taya komelo kita rima domu dua mi je tu. Jagai bi pakitamu, mu jagai bi timumu. Kami kita rima dom. Tongan aja muka kita. Kasi si makunray lalo sinanyili. Iya. Yang kedua, lillamu mujagai timumu. Aja mo andre harange si bawa aja mo bicara beleh. Iya kumule tahangnya tu itarima dom. Makanya mega ti imang Mariolo pade biasa-biasa. Tenang kana sikolara tapi ya ko ang kagaga mi balu. Lawa mi sapu alirin na bolana tema ko na pamade tarala ya tu. Angka magai magampa bacana salawa binapake nakada pulo ko Nuru Muhammad ipancaji ya ko Nuru Muhammad itu gaga tau cecai na salawaki ni na pamade ya miro maka ponco ini ya mana itu napake Pak jadi ya tu salawae istilahnya madari katya makada senjata seluruh tempat nah deto tu gaga Pak itarima langsung kecuali salawat. Namo belek-belek maka pujian mi tema salawa itarima to. Iya, tau pandri tema kada nang katau namo ke puji-pujian mi masalawa itarima to ya tu. Deto jo me pajaiwi. Jili mak mi tejang. Ini makanya ilmu ini penting Pak. Makanya madari katia saya kemarin itu sama si Bakak Guru tak ke Taupandrita Pule Jawa, saya tamani ziarah kubur di Jakarta, di Makassar, keliling mulai dari Pangeran Diponegoro ke Datuk Ribandang, itu bincang-bincang. Banyak hal yang saya dapat ternyata begini. Ulama-ulama kita itu. Tuh. Jadi, iro masyarakat kubur jangan ditinggalkan. Yaitu makan jalan atau lo syarah kubur na wali ku wani Jumai. Iya. Karena memang kan ada. Kan Nabi makadah setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Makanya ulama kita itu ziarah di malam Jumat. Yaitu ampai papor kase wani Jumat minalo matareka. Pak mana sang kana lolong akong sama kiro.
Jadi ini penting. Makanya iya na tu ampai pabu depan atau riulo deka palasai. Andre na deka palasai. Selain karena memang steril dan juga memang karena doa. Jadi makanja manang sininna pokokna idi to mani makokoe yang enggak biasa nih. Tapi angka bahayana. Ia kolese icek dek pahan natai wai bahaya. Ia na tu ampai ya ko tau panrita pajokai madeceng tapi ia na sandrot tamaiwi maka solang. Ia na tu namanya ka soko patan rupa na pake mak dakwa na runtu isandro na pak bantu turuai. Itu nih gare. Masalah itu. Masalah nih. Dupai na pake masam pajang. Ia tu dupai pak de pagaga sandro komayen ang kameman ne tu dupai. Waktu namo pa nabita ang katau mate na suro nabita mampatu dupa. Supaya ia rumpun na dupai de na metad de bauna de na pala ko parfum, ia tu parfum eta de bauna dan bisa ditekan ia ko dupa de na metad de bauna. Tatta itu 5 wangi dan itu bergelombang. Magi na wanginna sitongan na harumannya yang dibutuhkan. Pak makade nabita ia tu malaika na poji agaga mawangi. Tanya rumpun na. Apa iya kene rumpun na pak? Aja na dupa tapat tu. Motor pixer ban na tapajala ngok kilo na pintu Tagasya katalupan no ni rumpu ilalang. Ukon itu namanya katau salapahang. Nasa rumpun na je tu dupa palatu Padahal makadami ya nak dumpu na dupa nangkabaw na masu yang tu na poji malaika na malaika mi tu cata isinin na decenge mo pigaw ayam itu mapalatu na alay si polo na sarumpun na dupay palatu salah-salang itu nih kare cede bawal lesena ini ilmu yang harus dipahami pak jadi iya tu ya deu patak dengia tu maka na mapatu dupa memang ulama-ulama kita komeloi matarawe mapatu dupa Magi na patudupa. Nasaba salain de nak dape na mo malaikat juga suka. Na poji malaikat anu mawangi. Yaitu ampai nabita namo 2 jam purana lalo naisate kada nabita pura lalo kapang kamu pi bauna. Onro seru na nabita parpunya itu. Yaitu si makun raya de na wading. Ia wangin na makun raya lena mi bami mau pole lalangi. Denawat di masui saliwa bauna. Paangka hade sa podai. Maka dayanang ka makunray na parfum na mawi na tanya muhrim na mimawi tanya lakay na maka dosa na yatu makunray pada ko bersina si bawe tu tau mimongi parfum na. Yatu bahaya na. Deniate makunray lo joka yatemi mawangilada ko jokay. Apa iya turone kong kamawangi tapamatan nam itu. Dena kadage rumabo tapamatan nam ilalakin ripole. Maki itu. Tapahangi di makun raya ya. Apa iya tu napura na wacara matannya nanya. Ko sorimon ri makada pura na tu podapu ngalina to mi atu makado ganrusu memen ni. Jadi ini penting. Jadi saya ingatkan nih makanya ia tuh minyak wangi nama kunraye nampak tapi tidak berbau. Makanya gincuna matandra tapi dia nak bau. Ia tuh syaronewe berbau tapi tidak nampak. Enang karo ani mak beda. Ega. Anu bacana ia tuh komate huhe. Jadi ini makanya saya wasiatkan ini maka ia tu batena tau pandrita riolo pahang ya gamay pak suku memetoh napakya semanang angka de takali wingerang apa ia hadi tuko kampung-kampungnya ipake hayero termasuk ia tu penentuan hari maka dasa angka somakanja langsung na bali maka dekong ka makanya barteng ka maja padahal dia nak koro tanya asoe maja keadaan ini
Tawahnya barak na walengi contoh kahe botolo. Ia kuya botolo elai riseri wairinung makanja. Tapi ia kuya liseri anggoro botolo ega maja atau anggoro. Ayah ko demo patapahangi walengi contoh lain. Ia kuya rotola lorongyo koero angka sumimana lolo koro makasakang sinin na tau laloy na to mana bitina. Tapi ia kuya tola si walia de gaga aga madaripau makadaja mo koro lalo majati ro lalange tanya lalange maja aswemi pato e koro maja. Dapahangnya? Kau kata ni rewalo ko gamay. Angka narampe alena pangulutta Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Katau pandrita yasa Sayyid, iya kumakadita Sayyid berarti ara. Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Angka kita naoki kan sunnah Jawa surur. Makadai angka tu aso hindari maki buat acara. Mapak boting aja, sakangnya aja nokoro. Ma betongan na sukura aja nokoro, meko letek bola baru aja nokoro. Meko men ma patatok bola aja nokoro kega. Rabu terakhir. Makadaki di capur raba. Biasanya yang kali ngato? Apa no pak galung nyok kowe. Dia nak gugu ko capur rabai. Ia miroi di kasalahatta nasabak nasangnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi tau pandrita lopoi pahikma maka daya ko as-soarabana pacapurang ulas safar taluratu 20 sabu abalana paturu po Allah Ta'ala pole lahun mahpus lokola lino. Itu pada Rabu terakhir bulan Safar. Tapi cica misi tahu hanya di bulan Safar. Selain bulan Safar itu tidak. Iyo po ini sinin na capur rabae majamanang. Kau di kasalahata. Ternyata aso na majaa, ternyata aso maja, iya rosso rabae terakhir bulan Safar makanja. Cuma kabatulan iya rosso masamangi na paturun na po ng Allah Ta'ala balae pole langi nasabari denolay tayero aso ternyata aso denolay. Tapi karena di situ ada bala yang diturunkan Allah. Pada ini maka kaya kata pite, meki mulai yarong kasumasakam, patok-tok, kadala binihindari. Namo mani de panatok kita pito lalo kamana jam muki lak dimilese maki itu maka lak dimui ko aja mujamai kan makiro itulah yang dipakai orang tua dulu cuma kadang ini jadi masalah nasabak dena pelai maka daulah sia garo yasa sapereng na pakai mana nasa pokok na sinin na Rabu terakhir majamanang na pasalah ni tahu salah memang ni. Padahal dasarnya ini ada. Itu jangan re. Ya Pak ya tuat-tuat yang kemakan ya Pak. Ya ko jumai. Maka datay majako elei. De na majako elei makanja mi ko macawi maju mata we. Tate 10 sidi tu makanja apa onron na no malaika pole lagi untuk di hari Jumat. Kamakiro. Maka ni monrina tu Jumae malisa latu sebelum asara coco ni apa asara pinarewa. Itu jadi makam itu cuma demi napahang kita. Makanya kalau dibaca semua hadis, oh ternyata iya nanasangi waktu makanja apa ia kono malaika pak baraka. Angka gaga tatanang insyaallah salama. Kuwatun nasaba malaika milau doang ngi. Yana tu ampai angka 2 waktu makan jala ada yon milau doang. Imonrinna subuh patau tatte apalah sebelum subuh, latu imonrinna subuh, si bay monrinna sarae, latu sebelum magharibi. Tapi aja tahu sakai ko macalla ni matan nasoe papisoy mak jamai. Nasaba masumana ni jingnya ko tu. Untuk masompah karena dia menyembah matahari. Yo pwede na pamanang imasu anak dare apa lain minta sunset lakunru itu dikare padahal itu larangan dalam agama patamai anakmu
aja mu sore macule ko macala ni mata nasoe sasakmu aja mu biarkan kita gatung apa ya nadapi mangaribi sasakmu non roigi makali cubu yana tu nama dari na pakete mampat dia rona na langsung mati itu jin pakaian ya te memang makadami tomato tariolo pemali itu ini ilmunya sebenarnya. Angka mana Pak? Tidak boleh sandar di daun pintu. Aja tasandar ke daun pintu karena itu menolak rezeki 40 hari. Aja tabuka jendela sampai selesai sampai sudah asar sampai maghrib. Na sabaon ron na tama jinge na kunri itu idale aja mo seri kawan niwi ya komeko masari lebih baik boleh saliwang musari lalang aja mo boleh lalang lo saliwang karena malaikat rahmat akan keluar. Kama kiro biasa kata masari boleh lalang lo saliwang ko pintu itu iya kawan itu dia na boleh lalang lo saliwang okuyolo na pintu ni na sari lalang na panapulong ko tilalang na sabak makremagay dia na sumalaikat rahmat makito ang kamana tu Pak disangan na Pak aja mo lulukan yung wajuju mo pakewe magay patapulos sona dali mo itolak siulas sa pulos sona ina tu ampe madaring kato mabalu nasa pura si jema lomo-lomo dali magi na makundu-kundu si nang kamana pantangan na jama deni lisari bempay kawan niwi ibiarkan on rawa elok bang dena me madeceng itu itu ada Pak Imam Sarnuji kumakanya kakak kita nah coba gare buka kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim 20 pitu agak-agak kunrui dalek na tahu termasuk itu jakai kong kapolo isina ni pake dia namanya madeceng itu teh jaka sipo maka mana itu tomato dulu pemali padahal itu memang tidak boleh. Itu ampai tasak na nabita siwak kidi sikak gigi jak kay lalang si bawa caming si bawa cila itu jadi begitu itu sunnah tapi aja na jak polo kemana Pak kemana ngilmu na saya baru dapat kemana ngimala dasar bahkan kemarin saya ada itu di buku cetakan Lirboyo itu kemarin dosennya Steinbone kayak minta ke saya bilang, weh tak dampangi Kak Pak Kiai, saya tidak sempat beli. Pak ya tiap makalasya. Ya kalau Kak aku toko buku nama nipi-nipi bo nahais. Lau baca letuk selesai napa dia wali. Akan lau wali nalawala ni Pak disangan dah. Iya bu mikir ini pakai maroki dia na cocok kode niala. Jadi aku baca na tatal lupulo milampa lau patamak ko tu. Era tanatamak na bisa ni kada yesa na lau taro ni kada nawala ni Pak disangan aja na wali bo na. Pak namo ya liris satu nih. Tapi kemarin dia tanyakan, kin ribu nerustas. Kak, maaf saya kemarin itu kan di Pacitan ambil itu. Buka dan kecil bukunya. 40 lebih halaman. Itu santri Lirboyo kalau tidak salah yang menulis. Jadi memang termasuk itu 10 Muharram. Kayak mana tuh? Melipas sero, melipat tapi, melipas sering. Ternyata ulama kita dari dulu menyampaikan. Ya nang kapasari mo li 10 na Muharram, mu pasandre ko pintu mu pangolo yase mu yaro didina, ko pasari didi ko pasari gamma, mu pundria si gamma na edenan re ko parma. Ya toto. Jadi yo kumanang itu. Jadi kita nih ulama-ulama kita dulu tahu. Apa ternyata kemarin Gus Kayum saya buka ceramahnya ternyata itu 10 na Muharram namo bere-bere ko tuma puasa to namo bere-bere Pak angka ko kita binatang-binatang pada waktu itu berpuasa sebagai tanda kesyukuran idi isuruh ki puasa maka dia nabi tatosi ko idi ya ko maku puasa ko 10 na Muharram ya dampengang idosana si tahu ya ko mapandre ko 10 na Muharram lai papade apalan na kona pandre sini na umak pamule pamulan na latu capana makitu unroikan apalan yaitu ampai isurote mapeca ya peca aga peca pitun rupa to iya ro pitun rupa polok ko nabi Nuh watunna talalino pitun rupa andre na pendre kolopina na watunna pajat telepas 10 Muharram melo nasui cedek mana mani nasaba ako mana mani sunna pa barasan na
Yan na to nilaw doang. Po, tapagan na ka nga. Ang kay wawaku melo manre na din na siya ganre be. Turun la parinta. Sinin na niya to 7 rupay pasipulong Napamunaso mo pegay wena. Najap po ni napana ang katutalulap pa kukurangin na baca. Iyan na nabaca tau pandrita makadaya ko melo ko manasu na cede warra mo na mega tamumu kamoy warra mo baca yaro katukoya napa mo palin na ganna nanre tau yato. Demi pak gurong yaro. Anci tau seke ki matu. Ayat tu napake na bino. Magi na 7 rupa, nasaba 7 rupa memang. To andre na pacio, magi na caji peca, nasaba mega tau memang andre na cede mani. Sehingga suruh pegai wena. Ya kung kagagay nasu na mega wena, ya na tuan caji peca. Tapahan ni, deni suruh ma peca, isuro mi ma pandre. Apa iya ko ma pandre okoro pada apalana kota pandre sinin na umma na nabita, mapamulai pamulangin latu capana. Jadi ye di tau sogi aja tak peca. Magi pena tau pandrite na sure te ma peca. Apa iya peca cede modalana. Cede modalana. Ya nang kakaluku si batu, gola calla 2 batu, kemudian warra si setengah liter 5 tau dena puraiwi. Ya na tu apa makada peca no, dena mega modalana na wadi ko mapandre. Memudahkan dalam agama. Itu. Maka magi na pitus tas padahal ka hade sa nabita maka dia nang ka andre 5 rupa ni sigaro pancajilasan niya to na 5 rupa na yati ampay bakita nga ka mandre acara na dia na 5 rupa 7 rupa ha padahal ka hade sa nabita yan na 5 rupa na andre be sigaro dia na natak de racun na to. Dia nanule malabur begitu menghindari. Tapi dewa tengi mandre acara Andre Muki Haidi. Maku itu sitongan makanya ulama-ulama kita dari dulu itu paham. Tapi ini sama kada ya kuyatengi tema pecak mesa dia na pandre. Sehingga na pataru mega tau makada bid'ah sebab dia na paham. Piro? Ini dia na bahas toleransi Ustaz. Paya ko may bahas toleransi na panrasa ki. Dia udah api enre kan na mga ribi. Makuye. Jadi saya ambil istilahnya sederhananya begini. Makada iya ko toma guru agama aja muna tappa toma pasala ko de panilulungan. Itu satu. Apa iya ro na jamay tau matoy riolo. Deje tu na makada yaro na jamay makada na jama bawa degaga pak gurui. Cuma ang kami lesse. Jadi na manasa nang kasih salah gamay aja bema na tacuri. Tapi ako de to pagaga makada isapay gare. Aga hakikat na cuma mega mitu de na pahangi. Na jama bami. Iya ko wani jumay mapatuapi ko yawana de na di. Iya. Matan raya naman di juma mapatuapi ni. Na pamala aga na tariyo koro. Gola kasi nanca jidupa olilase apa mawangi mana ya tu napa mapabitaw nasa aja musalay mani boleh ko ni jumay na onro natural la setang apa natengi law kajoka nonro boleh makanja ibadana paya ko wan ni jumay ta buka pintu na langi makiro ukon itu ampai suruh monro makasibiyang de na law kajoka de na majawan ni Jumay makanja mi cuma natemi kajoka yo po na monre makoko makade ni Jumay to liam ro ni Jumay nasang wah liam mi me na pigau tapi de sana marigaga karena itu masih dibolehkan yaitu sampai termasuk yaitu berhubungannya Pak Bu nah tepat tentu tuh agama kenapa tentu ya ko tau pandrita matika ang kami matuto na isa imonrin na loro makan jalada kotomelo jajia nga ngana na maturo si kola agama akibua imonrin na loro atau yolona atau imonrin na subuh apa yano ko tumulan ro na tako jaji de mo pasi kola pasantren elena meto mema pasantren iya na imonrin na isa makibuai ya kumuan tare lo pasantren madari lo yolo ilatu boleh na pangantara na jadi
Yan ade mo di to ngang iyo po kumakibo ay monrina loro de na marajing malomo mo patujo. Nasaba siyang kami mangi. Makiro akatana. Ina to ampay kahadesan na nabita. Nasa nga pero makade kahadesan makinabita. Jika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Demi na palampuin nabita makadokor makanja. Ini. Seko ni Rodi. Istilahnya ia mirona intin naro maka daya tu ia sange agama tania tu basam pajange namun ia tu andrewi patama itu agama namun ia rojama-jamangi patama itu agama. Yana tu ampai namo tu bola tai di ogi dek to tepada to tahu magi na segitiga pangatana edo yo pu atu bola na te na takipaturum mi yo pu di bola ta ogi tu ngai makohe napa lirinna 55 ode na papa magi na 55 itu 5 waktu salat anak kadenya tu degagan nak bali ganjil mana namo tu tunak bakna ya kodena sera 10 sidi atau 10 telu. Tatanya ni gare paki buah bola juewe. Na tau pandrita mana podage pamage nasa iya ko ganjil itu na poji pong Allah Taala. Apa ya nak ada nasa iya nak tau mak bola na 10 tunak bakna maponco sungat tu. Na pitaui. Na mitau lada hamate. Ipaja. Mako itu inapatung kamanang nasaba ya namona bita makoto masampaja tomate ko paganay talusap itu ganjil jumlah na pagan na 40 tahu pay ko 40 taong kawali cidio ko to nakalipatan 7 tu manasa pitung ngaso jajin nate akikaiwi ya kode mo mampu koro pagan tambay pipito 10 pa okoro mo kikai ya kode no ko 10 na pade mo pamusampa tambay si pito 20 sidi umuru na nanae 7 tahun sure masampajang untuk menghadapi 7 tahun berikutnya 10 tahun barasai nasaba ya mupasame ko 10 na tahun malomon itu najama ko 10 na pa 20 si di tahun beranjak dewasa itu lian itu si pak na tambah si 7 tahun selesai makuliah itambah si 7 berarti 40 iya ko 40 telu muruk na tawe pa na de na sogi makoleman itu na mate oko ni romala dasar ye nareke tau pandrita ya he makada ya nang katau madeceng umur 35 na madece mataru ya tu tapi ya na 40 telu muruk na makoman itu kehidupan na mope ko bate na makalicho makareso eto 5 komen itu itulah yang ditakdirkan bahwa maku itu kehidupan gang kemate ini makito yan tu nakada Junaid al-Baghdadi na katau 40 ni tau ngumuru na namega mo pamasalay na jaman ya madecenge malak bimi ko mate ne kutuoy na solangi man yalena aja mo tersinggung ha sekoniro palabangangi mamagi-magi na pabarakai po ng Allah Ta'ala akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.